السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امید اولا منی دوستا وانچو وہ قبرستان مردم روتے ہیں اولی چیز ہمیشہ کہ وہ تارا یاد دنتے آخر سے اور دومی چیز مردگان اس سے دعا لوٹتے ہیں میتان وستا دعا لوٹتے ہیں انچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ثابتے ہیں شر قرآن وانا مردم روانتے چھے بعض مردم روانتے قبرستان سورة الفاتحة وانتے اجتماع فاتحة وانا اگر انچے گوشنتے یازدہ رندہ قل هو اللہ بوان یہ جائز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت خلاف قرآن وانا قبرستان جائز نہیں نہ سورة الفاتحة وانا نہ کہ قل هو اللہ وانا قرآن ہچ وانا جائز نہیں آئین اس دعا بلو یہ چارے مذہبان امام گشتا امام ابو حنیفہ امام مالکہ امام شافعیہ امام احمد سیارین المذہب گشتا مکروہ مردم وسطہ کے روتے قبرستان قرآن وانا جي نبي صلى الله عليه وسلم حديث فرماني لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة فرماني جاي نبي صلى الله عليه وسلم حديث رواية مسلمة مشتوت اللوغان قبرستان مكانه لوغة توكا كي سورة البقرة وانا بين شيطان أودنية بجا رسول الله شيء مشتوت اللوغان قبرستان مكانه لوغة توكا كي سورة البقرة وانا بين اشیاء چیز ظاہر ہے کہ قبرستان وانا نہ بیتے ہیں تو تک لوگا قبرستان میں کرے اشیاء حدیث ظاہر ہے کہ قرآن وانا نہ بیتے لوگا نے تو قبرستان یہ گڑا چارے امامان نے دوست مذہب ہے کہ مکروہ ہے مردم است کہ قرآن والتے ہیں قبرستان اور مردم کے دعا لوٹتے ہیں وہ دستا چرچ کا فرمان ہے کہ ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کہ ہمیں حدیث میں روایت کو امام مسلمہ شفا روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان البقيعة داستان في جسكان وقالوا تتم ميتان وستان بل سنت امشي وتي ديما قبلا بك چه باز مردم وتي ديما چو ميت دکلنے روتے چو ميت ديما وشتتے وتي پوشتا کو قبلا کے غلط ہے ای بھی من دوستا چارے امامان مذہب وشتا یہ مکروہ ہے کہ وتي پوشتا قبلا بك وتي ديما قبلا بك دعا بروح ميتان وستان سنت ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچہ حتى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مثلا زیارتا ای سلام دیا صحیح حنف کیا گشتا امام مالکہ امام شافعیہ امام احمد بن حنبل گشتا وحدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روی سلام دے پروانی وتی دیما کو رسول اللہ قبر بکا بلی کی تی دیم قبر چیا قبلہ یا نہیں ابو حنیفہ بچار میں دوستا من چو سختی کتا گشتا کہ انہا سلام دے گے ٹھیبا بھی رسول اللہ وتی دیما کو قبلہ بکا ابو حنیفہ مذہبی و بعضی میں انہی ماگیدے میں قومی چیزا نہ کر گئی وتی مذہب خلاف کر گئی گوڑا سنت ہمشی دعائی لوٹے کے دیما وتی دیما کو قبلہ بکا اور انچو میرے دوستا مکروح مردم وستا وتی چمپلانی گما قبرستان روات قبرستان قبرانی تو کا وزن قبرانی کرنا مکروہ مردم وسط کو تے چمپلان کو گوزی چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث روایت ابو داؤد و النسائیہ رسول اللہ یروچے صحابی گندو تے چمپلان کو قبرستان رو گئی بڑا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب السبتیتین القی سبتیتین سبتیہ ایک قسم یہ چمپلے کے اسم ہے سبتیہ بشنتے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد آواز دا ایک پلان چمپلان واجہ ہوتی چمپلان دور دے کشی ہوتی چمپلان دور دے بشتے صحابی چک جنگ دی رسول اللہ ہوتی چمپلان کشی تے دور دا بزا مکروہی مردم استا بلا اگر حاجت بھی گردم گرما دا شو ہوتی شفا دا شو تکتی قبرستان پروانی اگر حاجت بیتنے پروانی اس لئے زمستان آگا انچی جاگہ کلنگی اور ڈوکی مردم شد نکا خاص کر مانگی مردم میں پادا نزل اندگی چچو نرمہ چو پکی رولا ساگت نکنے آپ اسرگی مردم اتگا کہ شفا دا شد نکا اگر مردم شد نکم تے پروانی اس لئے اور دیکھیں اکدہ مسئلے ہستے آخری موضوع ہے بعض مردم انہی روتے ہوتی میت قبر سرا درج کی کشی اگر انچی تھر چیز پھول ایرکا یہ چیز ای سنت خلاف ہے رسول اللہ علیہ السلام سنت خلاف ہے حدیثہ کا صحیح بخاری اور مسلمہ یا روچے رسول اللہ دو وزید تے گندے دو قبر اندہ
गुश्ते दुए खबरानी वाजा अजाब बैगे रसूलुल्लाह गुशी पदा अंदा दरज की शाह जीरी रसूलुल्लाह शाही जीरी ते दो चोंडई करते दुए खबरानी सरा ये रकम गुश्ते ताके दुए शाह हर्रा आ कमो आईने अजाब कमतर बीते बाज मर्दों अमी गुश्ते शे हदीस रसूलुल्लाह ये दौलत उलमा फरमाने गुश्ते ये चीज खास से रसूलुल्लाह वस्ता अवली चीज थाव चीज आने तई मयत अजाब बैगे रसूलुल्लाह जितना अजाब बैगे तई बायत हमेशा थाव ihsan ظن बकने उति मयत वस्ता मुर्दगे के ना अब अजाब न बैगे रसूलुल्लाह आज जितना अजाब बैगे और दूसरी चीज अगर ये खास मजीद पे रसूलुल्लाह वस्ता बड़ा दर सहाबे ने दोला कोतगा अगर गुश्ते आ शाह थर रहे अगर दरज के थर रहे ये कर रहा हंसते थर रहे अजाब नबी बड़ा काफिर कस अजाब नबी तगा मर्ची काफिरानी तो कब्रिस्तान बरो बाग बड़ा काफिर अजाब न बई दोला और देखिए तो रवायत आपका सहीह मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी इन्नी मररतु بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنين رطبين نبي صلى الله عليه وسلم فرماني قشت مني شفاعة وجهها آياني عذاب كم بتا تاكي إدوي شاح تاران چي قشت مني شفاعة وجهها إيه بڑا خاصين شزي رسول الله وستي أني تبرو دهتياني कब्रान सरा दरज कृष्ण के लाती का पोल लो ये करना खासकर ये पोलला ने ये करना ये चीज़ा ने ये करना ये काफिरान का रहे अगर तो चो बेकने तो बिसा काफिरान कला का करेंगे ये चीज़ जायज़ नया ये चीज़ खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तबिता दुई शाहिद पुस्तक ये पुस्तक की मनी शफाअत वजह शान अजाब कम बनते दाके ये दुई शाह कर रहा ये बड़ा खासी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्ता इबन दोस्ता अहकाम जनाज़े ما الله توفيقه تبارك وتعالى خلاص خدا ما نشوف شروع خدا مردم موتانية شيء ذاك فرصة وزيارة قبرستان والله تبارك وتعالى ما توفيق دين كأمي ما أبر إيش خدا مر الله تبارك وتعالى إيشان ثوابه بدن والنبي صلى الله عليه وسلم سنة سرا عمل كنك توفيقه بدن دين وما درستي عملا ما درستي أبرا خاص وتي ومارا مخلصي مردمانشي وتي بكا ومي يعملان قبول بكمتي وتكرر هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.